nje sisaqhubeka nazo izitori zangaphakathi ejele ezenzeke ngikhona. So eminye imibuzo engijwayele ukuyithola ile ukuthi kwenzakalani ijele lodumo iKokstad eBhongweni. Okay ke ngizoqala ngikusho lokho ukuthi ngihlalile nabantu abaphuma eBhongweni and nami ngiba observe nje indlela abayiyona bengihlezi nami ngicurious ukwazi ukuthi wenzani eBhongweni because mina ngaba nenhlanhla ukuthi angiyange eBhongweni. Usually abantu abaye eBhongweni isikhathi esiningi kusuke kwabantu abahluphayo, mhlawumbe umuntu osuke ephakamile okanye whatever ukuhlupha sokwenzile ejele and then lela soke kulona because amajele awafani. Lele likhunywa ngalo iKokstad kuthiwa iCimex, so abantu abasuke awesinsikhathi abadonsa kakhulu like mosanda gwetshwa mhlawumbe gwetshwe 15 years kuya phezulu and then mase uyathathwa uyiswe eBhongweni for ukuthi nje uqaluzwe nje impilo ejele. So mina ke I was very fortunate ngomusa kaNkulunkulu ukuthi angigwetshwe 18 years, so kahle kwakumele ngabe ngaya but ngenxa ukuthi uNkulunkulu wangisiza wangixhumanisa nabantu abasheshe bangitshela ukuthi no yazini ufanele ukuthi ufika nje ubuqhubeka nesikole ejele. So lokho kwangisiza ukuthi nje ngathi ngifika ngangibonakala ukuthi ngumuntu o-focus because abanye abantu iyona indlela esenyengiswayo zibathanjiswa umuntu ovele nje wagwetshwa 200 years or 51 years so bayiswa khona. So ke ngihlalile nabantu ke abaphuma eBhongweni, so ngi-observe nje indlela abayiyona because ama effects yawabona ukuthi hayi lo uphuma eBhongweni usuke enenhlanhla umuntu mebuye nje eBhongweni esaphila kahle. Awuzabanye babuya sebehlanya sebephambanelwe imiqondo, abanye ababuye bagcina beshonile. So ziningi izinto ezenzakala eBhongweni uthi masohleli nabo uma bengixoxela nje kuthiwa lapha na impilo inzima lendlela ukuthi usukuvalelwe wedwa mosukuvalelwe wedwa la kule ndlu lena bathi the only thing onikezwa yona iBhayibheli kuphela into osukunayo endlini, then the only thing okwazi ukuxoxa nayo phela uhleli wedwa la endlini. Ngicabanga uzohlala wedwa for 3 years awu socialize nomuntu oxoxa nomuntu uhlezi uwedwa endlini. Hayi labanye bangixoxela khona bafunda kanjalo ukuxoxa nephela uthi makuqhamuka iphela umuntu axoxe nalo. Ungazibona abantu bengathi bayahlanya kanti wenziwe le ndawo. So siye umuntu usefunda kanjalo uma sebengixoxethe umuntu axoxe nephela axoxe ngoba omunye wazangixoxela uthi yazi ukuthi iphela liyakuza amaxoxo uthelinye ukuthi ubekaxoxe nalo iphela uthi belisuka ngapha lihamba liya ngapha athi uthi waliqamba igama uthi bethi melibiza ngale gama iphela liphendwe libhenga ke. So izole zonke izimo ubona ukuthi abantu sebeke babhekana ngempela nomzima ngejele laseBhongweni. So izimo enzima uthola ukuthi abanye uthola ukuthi ama families abo noma efisa ukuba checka mhlawumbe sebezwi mhlawumbe umuntu ususiwe wesivini noma ususiwe eMaritzburg wayeseBhongweni uthola ifamily sifuna ukumbona but uthola ukuthi ayikwazi ukumbona mhlawumbe vele kuthiwe nje akekho umuntu onjalo la just because so bafuna ukuthi uzwe lento okuhlukumezeka ukuthi ya usuke wonile ngempela uze ukuthi uzuyitshela. So bayahlala ke lapha uthola ukuthi awukwazi ukuxhumana nefamily yakho. Yabo nje umfethu engangihleli naye ngambuza ukuthi benze njani lapha uma bekumele baxhumane nema families abo uma kumele bafone. So cause uthi bebenikezwa 5 minutes 5 minutes per weekend, not ukuthi mhlambe per day kunye per week uno 5 minutes ukuthi uxhumane nefamily yakho. Kulo 5 minutes akuwona ukuthi uzofona mhlambe kuqala ama minutes owasebenzisile efonini ukuthi mhlambe ufonile yangabanjwa wafonile omunye ngabanje cha kuqala nje from now on no 5 minutes makuphela 5 minutes kuthiwa time is up suka siboshwe. If wena ufonile ekhaya kulo 5 minutes bangabamba amafoni sekuphelile ngawe. If ufonile mhlawumbe wacela iworld call ekhaya and then wathiwa kusaphuthunye isingane esitoli yothenga iworld call yabuya
yabuya wena sawuphela 5 minutes sawusukile efonini nawo sawwazi ukuthi ubuye ufone back ucele well call. Sometimes uthi omunye wathi uyafona ubuzofona this week afona acela well call ucela next week uzofona ngomgqibelo cela bamthengele well call, and then uma esefona ngomgqibelo olandelayo siyathola ukuthi ayisatholakala isibhekwe ekhwameni well call azothola yabo izinto ezifana lezo izigcina zikuhlumeza kuphela isikhathi sakho sekumele uphindele sectionini akuzuthiwa ngoba wena ulinde well call hayi mancane uzokufuna ufone. So one of the things engiyifundile mina ukuxhumana nefamily kuyakwenza ukuthi ucabange kahle, especially kulabantu abasuke bewenzile ngempela amacala ade bephila ubugebengu. Ukuxhumana nefamily kuyabenza ukuthi bazizwe ukuthi ifamily badinga kangakanani, lokho kubasiza kubagqugquzela ukuthenini bangabe besazenza izinto zobugebengu. Ongcono umuntu azi ukuthi no, whatever I do I must make sure ukuthi angiphinde ngisuke ifamily yami. So ngesikhathi ususa i-connection phakathi kwakhe nefamily ngesikhathi shuthi kahle uyamfinisha nje azibone off right without a family. So ezinye izinto ezihlukumezayo ke laphana, so abanye uke bebebuya laphana ubone ukuthi yo ngisho umuntu ade hambe nemaze right umone mesebuya ukuthi yabo usenama enga issues usehleze efise engathi angahlale yedwa, nomuntu othola ukuthi use enjoy ukuspend isikhathi sakhe yedwa just because uhlale iminyaka eminingi vele ehleli yedwa sekuyona impilo esisegazini. So mehleli nani nje uyacasuka ukuthi yabo ngathi niyamsukela ngisho ngamsukeli. So ama effects nje alela jele yo maningi kakhulu ngabonile. Abanye ke nje amanye nje ade boyangihlekiseke ke because njoya ade ngisho ukuthi lapha bathi ufuneza iBhayibheli uhlale nalo. iBhayibheli liyinkinga ke ngoba iBhayibheli liyakwazi selikusize ukuthi ushintshe indlela ophila ngayo uphile kahle, futhi uma uyisigebengu liyakwazi ukuthi likwenza ube isigebengu kakhulu cause ngeke ngibone nje abafethi bengihleli nabo lapha. So uma uzokuthulela ubufakazi ukuthi mina ngakhuleka ngingedwa ngafunda iBhayibheli ngingedwa ngabona ukuthi uNkulunkulu uyamdinga empilweni yami, then base ngasindiswa kanjalo ngathola umfundisi wangamkelisa inkosi ngasindiswa. Awubona ke this is good lamsebenzela, but uthola ukuthi umuntu mayade isigebengu vele mezolifunda iBhayibheli uzolisebenzisa more for ubugebengu because mase ubheke nje khona nje omunye ngihlala naye ubafo wakaNdlovu angihlezi ngemhleko ubafo because wayebhongweni naye wafika wathola ithuba lokufunda iBhayibheli unothi alifundele ukuthi limsize nowalifundela ubugebengu because ubesebenzisa ama-verse ama-Bible verses ukuze ezomanipulate abantu besifazane. So ukuthi meshela ushela ngezwi yabo nje futhi ubethagetha kakhulu abantu besifazane abakholwayo yabo yabazi vele banenhliziyo ethinteka kalula yabo. So uzomngena nje izifu inceku uyakhonza kakhulu uNkulunkulu ukuthi nje wayithola esesejele abasha amavesi ngithi vele benesikhathi sonke 3 years wonke ehleli lapha ejele efunda iBhayibheli. So ulazi in and out abantu ababoshwe eCoxstad isikhathi siningi iBhayibheli balazi nje from Genesis to Revelations ngendlela abalazi ngalo because basobe nesikhathi ukulifunda. So uthatha usezosebenzisa amavesi ke ukugoqa abantu besifazane uthatha ngexitsana abazi abantu bajabula bethola umuntu owazizi sozolalela agcineke sejola nabo kanjalo azagcineke eseba manipulate kanjalo sebamsupport. So ezinye zezinto kade ngibhela ukuthi yazi ukuthi sometimes kunento icreate ukuthi yenze lo buhle but umuntu uhleze ubona ukuthola into embi out of it. This is why lento ye rehabilitation sorry nge pronunciation ukuthi within umuntu ichoice yomuntu ukuthi ngifuna ukuba right noma ngifuna ukuqhubeka nempilo engiphilayo because abanye beba right abanye baba more baba worse. So ngeke ngiboneke abantu engihleli nabo ugcina nje isimo sabo abanye mebebuya eCoxstad ubone uthi no umqondo usuphazamisekile. I remember ke this one guy wabuya nje nomqondo wakhe usuphazamisekile and ubehlale nje njalo ethena uNkulunkulu and yazi ukuthi le nto cha ukuthi phela iyadabukisa na but iyayihlekisa ngesikhathi ngiyibuka yabo athena ya azi abantu ngiyababona nje bayathandaza laba bebeza uNkulunkulu abazi ukuthi mina uNkulunkulu yabo
yabo mabe uthandaza wakuza uthi uyathandaza asondele kuwena uthi uyathandaza umuze sethi ya ngiyakuzwa ngani yami ngiyakuzwa hayi kuzokwenzeka cause na ukholwa ukuthi yena uyena uNkulunkulu so nje into wayakha nje kuyena uthi ayini uNkulunkulu yena so izinto ezikanjalo ama effects abenziwa nje yilokhu zaNisimax iCockstad ubona ukuthi yo abanye abantu and ekuyona bengiphatha kabuhlungu ke because bengihlala nabo abafethu abaphuma khona uthola ukuthi umuntu ubehamba emhlambe wesivili ebhema ugwayi and then mefika lapha ya eSimax because ugwayi ungena inhlobo nje akubhenya inhlobo lapha nje usuhleli wedwa so uthola ukuthi umuntu akubhenya lapha awuyeke ugwayi for 3 years umuntu engabhemi but uthola ukuthi useyabuya wesivili usezoqala phansi abhema yabo izinto enjalo ovela ubone ukuthi yazi umuntu sometimes ngeke umenze lutho because ube selitholile ithuba wakwazi ukuphila ngaphandle kwalento but neseyabuyela but ukushintsha komuntu esuke kuyena but okwethu ukuthi simgqugquzela kuphela ukuthi ashintshe but ke fanele sazi ukuthi abantu abasuke bengaphakathi bafethu bayidinga kakhulu isupport that is why ngize ngagcina ngithe ngiphuma nga register iNPO yami ebizwa ukuthi Sithembiso Pro Ndlovu Foundation because ngifisa ukusiza abantu ababhekene nalezimo engibhekane nazo from being a false accusation engibhekane nayo when I was wrongfully arrested abantu ababhekane nezimo kanjalo to ubunzima esengibazi basejele ukusiza abantu abanjalo ukusiza abantu even inhloso yami ukusiza kakhulu nabantu abangakangene ejele ukuthi bangaze bayofika nje babhekane nasisimo okanye makwenzeka umuntu ngoba icala nibulinga ngoba lingena nje wakwenzeka nakumina ukuthi mase kwenzekile wafika ukusiza abantu abakanjalo ukuthi this is how you survive uma ngabe sewusejele so inhloso yami ukuvula iNPO bekuyilokho ukusiza kakhulu abantu ababhekene nezimo nabangabhekana nezimo that's why ngifisa ukuhambela izikole ngidinga lonke uxhaso engalithola from abantu bonke abangakwazi ukuthi bangixhase ukuze ngikwazi ukwenza le movement because inhloso yami ukusiza abanye ngiyakholela ukuthi uNkulunkulu ungidlulise kulesimo because ube nesizathu ube necebo because mina ngiyamazi uNkulunkulu emkhonzayo ungisize wangivikela ezintweni eziningi engingangenanga kuzona ebengingangena kuzona but le wayivumela ukuthi yenzeke so ngiyakhoza kwakuyicebo lakhe ukuze ngizosiza abanye abantu ababhekana sometimes uNkulunkulu uvumela ukuthi udlule esimeni ukuze wena uzokwazi ukubona nokwazi ubunzima mase ubona umuntu obhekene naleso simo ukwazi ukuthi ubusizo kuyena so ngiyakholwa kakhulu ukuthi nami ngingaba usizo kwabanye abantu ngenxa yalesimo lesi engidlule kusona so I need every support even if it's financial even if ngabe lupho usizo esingakwazi siqwashisa abantu sihambele imphakathi sihambele izikole sihambele wona amajele ukuqwashisa abantu ngempilo efana nale engidlule kuyona ngiyayidinga kakhulu isupport ngiyatholakala ke wonke nje ama social media pages Sithembiso Pro Ndlovu ngiyatholakala inamba yami it's 060 71 20018 06071200018 ukuze sikwazi sisebenzisane sisonke sikwazi ukuthi sisize siqwashisa abantu bonke basizakale because abantu balidinga usizo lethu abantu bayasidinga siyadingana emhlabeni so engathi konke ngaba kuhle ngiyabonga uMkhanyakude TV niqhubeke nokusupporta uMkhanyakude TV ni like ni subscribe and nibuke more stories coming up. Thank you.